نبأ رسول باسم وجاسم وحاكم وعلي وسلم وطيب وحنا بمن موسنا وبمر بني قدسية بني حلية الأسفية وخصوصا بني وفيها وخصوصا لعبد يا الله وبشهر وبخليل وخصوصا لبشير عبد الله وخصوصا بخليل عبد الله وخصوصا وبمشهد عبد الله وخصوصا المأسوب لي عبد الله وخصوصا بمسقوفة عبد الله وأصولهم وفروئهم ومريدهم ومن انتسب إليهم وتلامذهم وشيخهم وشيخهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة من الحسنى بالخير والعافية وعافية وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا مشايخنا وخصوصا إلى مشايخنا ومشايخكم في وصية الدقير وخصوصا مشايخ البكتان وخصوصا مشايخ بنتوغان وأصولهم وفروئهم وخصوصا إلى جميع سائر القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب وقادر وحاضر وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أهلا وسهلا مرحبا بنا يا ضيوفنا. أهلا وسهلا مرحبا بنا في معهدنا. أهلا وسهلا مرحبا بنا يا ضيوفنا. أهلا وسهلا مرحبا بنا في معهدنا. في معهدي قد جئنا شيخنا حميد عبد الله. في معهدي قد جئنا شيخنا حميد عبد الله. العصر والسلف فهو مربي الجميع. أهلا وسهلا وجب الشكر علينا
بناء معهدنا ونفعنا به ربنا إلى يوم القيامة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا بها يا ضيوفنا أهلا وسهلا مرحبا بنا بمعهدنا هنا نرجو العفو منكم من الخطأ والنسيان إليهما إن وجدتم لأننا من الإنسان نرجو العفو منكم من الخطأ والنسيان إليهما إن وجدتم لأننا من الإنسان إليهما إن وجدتم إليهما إن وجدتم لأننا من الإنسان وسهلا ونسأل الله ربنا في الجنة أن يجمعنا مع حبيبنا الذي ذا من أسماء أمانينا ونسأل الله ربنا في الجنة أن يجمعنا حبيبنا النبي ذا من أسماء أمانينا مع حبيبنا النبي مع حبيبنا الذي ذا من أسماء أمانينا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بنا يا ضيوفنا أهلا وسهلا مرحبا بنا في معهدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي والنور خاط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خاف كتابه أنسي
اللهم صل وسلم وبارك عليه. محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalikal huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan tusabbitu biha fi qulubinal iman wa tuhaffizuna bihal Qur'an wa tufahhimuna biha minhul ayat wa taftahu lana biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim bi rahmatika ya rahman ya rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal masyayikh, hadratal habaib, sadatinal alawiyin, langkong-langkong hadrati syekh Kiai Abdul Hamid bin Bah Kiai Abdullah rahmatullah alaih, rahmatan wasi'ah wa rahmatan khasah wa nafa'ana bih, beserta sedaya keluarga helm Ibu Nyai Putra Mantoh. Al-Mukarram Bapak Wabub Wakil Bupati Al-Akh Fillah Walillah Al-Mukarram Kiai Mujib Imron Al-Haj, sesangat kaula murjaaki sadayana serabu tak bisa nyebut asma setong-setong. Moga-moga tak ngurangin kehormatan para beliau sedaya, para santri dari almarhum Romo Yai Mbah Abdullah al-Maghfurlah rahmatal abrar wa ghufranan jamila. Sekejap cuma abdina niat tunduk sam'an wa ta'atan perintah oleh beliau akoto sambian keterangan mas kiai menabi ajunan cek kasokana menabi kesusu mas ekala amik ngereng kasokan. Alhamdulillah kau lagi oleh lengki on niat nyokoren berniat bunga kau letibi pribadi hadir kak kanto sobung lain
kecuali littabarruk tero olia barokah nambah Yai Abdullah insyaallah ben yakin pada sareng para ajunan nggih pada tero barokah nggih kabeh tero olia barokah barokah nambah Abdullah kainto tak bisa diragukan lagi. Banyak orang-orang mukteaki memperoleh barokah beliau. Tentang masalah barokah, benih hal yang baru, benih barang anyar. Sejak zaman Kanjeng Nabi, barokah kainto berjalan. Sekali lagi, sejak zaman sahabat, bahkan nalekana jennat epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah kainto ampun berjalan. Insyaallah kula tak banyak. Situng betok. Sahabat asmaipun Khalid binil Walid radhiyallahu taala anhu. Sebiasa oleh Rasulullah ditunjuk sebagai komandan bahkan panglima tertinggi di setiap medan pertempuran melawan kufar. Kainto sahabat Sayyidina Khalid bin Walid. Nalekana perang termasuk dunga epon sahabat Khalid bin Walid cek terona mate syahid tero oleh rezeki syahadah fil ma'rakah sampai walaupun komandan bahkan panglima tertinggi biasa ngatur strategi tapi menabi Sayyidina Khalid bin Walid kainto justru selalu berdening barisan depan semare rasana akatata ngenengah deka prajurit-prajurit saya tonton ben saya bimbing ben saya atur tapi menabi ampun ketengal deka moso Sayyidina Khalid kainto justru selalu berdening barisan terdepan selalu nganeka ben setiap moso saya berhadapan kelaban beliau kainto adalah siasatah dan mumpuni di dalam segalanya berkaitan kelaban qital benjihad pujar situng peperangan menabi tak kelero perang Yarmuk soploka Sayyidina Khalid bin Walid kainto keker potos perang sahabat esokne tolong fatlubuha cari entang soplok le sangling sangan sahabat banyak kainto akhirnya matur tak pangki kainto wahai panglima Sayyidina Amirul Qital wal Jihad pasadebu boleh fatlubuha sare berulang kali te pangki laporan soro sare akhirnya pangki ternyata bunga Sayyidina Khalid bin Walid yang kuilaunan kelaben bismillah akatareng takzim dalam keadaan pon aman etanya agi sareng sahabat ya amirona wa kabirona sampian me aku cuma keelangan supluk istilahna kolan suah khalaqah otabe khaliqah amoh encandreng jebeh lepara mu'ah soplok kainto eman-eman setiap perang ebedi mak kipo soplok kun soplok ngakne kabenyak tonggele oh kakek tak ngerti situng bektor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara sallallahu alaihi wasallam fa khalaqa ra'sahu
Wa tabadaran nas ala jambi ala jawanibi sya'rihi fasabaqtuhum ila nasiyatih sallallahu alaihi wasallam. Bekto Rasulullah Arya umroh ngelampai umroh kasokan tahallul pas acokor Rasulullah otabe ngetok obuk semolje. Biasana mon Rasulullah acokor sahabat arep beun ngala obuk. Tapi bekto jian yang bekto umroh dia fasabaqtuhum sengko ngadain para sahabat selain keleresan Rasulullah ngetok obuk neng sera bunem-buneh Arya pas ekala bisengko etampane obun Kanjeng Nabi esabe neng esupluk kriya tak banyak sekone obun Kanjeng Nabi Arya seeka eman di engko fama ashhadu qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtun nusrah belum pernah sengko hadir di dalam pertempuran selagi soplok saya berdoa pun Kanjeng Nabi reki yang kui ma'i apereng sengko illa ruziqtun nusrah tidak lain melainkan sengko mendapatkan pertolongan dari Allah dan sengko mesti menang. Perang poleng kok nyaman no koloreng padahal kok teromat ya syahid sampai akhirat Sayyidina Khalid bin Walid wafat tidak dalam keadaan mata syahidah punten. Tapi benar berarti tak mul juga itu benar. Masya Allah. Setiap perang menang di kafir gempang nokol orang. Ben orang kain itu tak berkutik moso kain itu. Marga obu beda obun Kanjeng Nabi saya beda isupluk. Ini kata baruknya mana? Barokah. Mulai ki zaman sahabat. Terus deka imam bedeh cerita sahabat para imam ngalap barokah antara Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sareng Imam Ahmad ibnu Hanbal saling ngalap barokah. Imam Syafi'i deka al Imam Abi Hanifah saling ngalap barokah. Keng cerita sejelas Imam Syafi'i tabarruk deka Sayyidina al Imam Abi Hanifah radhiyallahu taala anhum. Nika banyak sampai zaman para wali, zaman para ulama ka into barokah. Malah bade cerita. Bade ceretan dua kepatian bapak sokin. Bapak mate anak meraih dunya. Paroede. Ternyata ale asak beresak deka almari nenge kamar fawajada garuratan saghirah pas nemu butol nek kene coba buka semerbak wangi sepanjang dan lebar radius dari jihad ke dinge rokoma butol kainto bene cuma dalam compok di luar rumah reng-oreng kainto aroma seroom seroma tidak ada tandingan apa ya akhirnya congok berolesan salasu sya'arat min sya'rin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam butol nika beda teloh gelintir obu teloh gelintir dari obu epon semolje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking bunga na ali entat kakak ulah nemu ka waris na bapak karis hitung apa jele obu Kanjeng Nabi ya paroh jarang tunyai prail make obu engje nyaman tirkah tinggal na bapak ya kok tuh waris tapi telok kain tinang kok semaris ya engji ngereng kakak saya situng kalak kakek saya situng kalangkok terus karis hitung kain to kakak nahnu nakpa harus potong nangis ali tak langkong ka nyoon tebusan apa panjenengan syukur jek potong juz'un min jasadihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam nika ajus Kanjeng Nabi ka isabe ka maroba kula mengetok obun Kanjeng Nabi ka itu oh kaki haja berada obu jadi ya engki kakang ya pele dunya na bapak sewaris pebeli kalan kok kapi kakek
Selaas dari itunya na bapak je ngalak. Obu je le galak kate. Ateng pun tengalik ka itu. Geru-geru nangis karena haru saking dari pungana. Alhamdulillah kak. Ngereng lekalak kapitunya na bapak pun. Bapak pacet soki. Pula biasa melarat mulai kene. Biasa lapar. Biasa kau lanika iparnya kona'ah oleh Allah. Tinggal pula ngobu-obu. Pon apesa. Kakak kerebukoh. Alhamdulillah setahun bangkrut. Jak mungko mangken bungko tingkat keneng puting beliung geruduan gemet. Pandempan hektar seekerap membeni benda tak kuat. Bangkrut sampai soro fakiron tetireng tandi. Alik tak sampai setahun. Gen mari ape sabi kakak masuk ke kamar, muka eciom tak buambu mau solawat. Sampai akhirnya adlik ka into ebri syu'ud di Allah. Ebri sa'adah oleh Allah. Munda tetireng soki. Pas kakak kaisah. Amin per Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aca bisa melengos kanjeng Nabi. Gusti, keduan salana Pak Abdina ajunan mek melengos dari Abdina. Iya. Kaki arep Kaki mampang tandek nerima tangobu. Tapi kala alin congo alin. Wih kaki. Gusti nyon sepora. Iyalah tak apa-apa mun kaki pacet ki maksa. Entar minta sepora ke alin. Ben kaki tandi. Tolongin laku na alin. Akhirnya kakak jeke entar ke alin. Na cerita. Pas jadi khadem. Jadi jongos. Jadi jurulatin. Ben pesoro na alian. Tapi alik beles ngebayaki bungkoh. Paringeder, sandeng pangan, bini sekali. Tapi alik terus meningkat. Barokah na obu. Nika barokah. Zaman wali, reng bine tarosak. Masya Allah. Tepak reng bine senu, hostes, ya sebarang badelah. Keng sapa se masuk 200 dinar. Saking ratina arep buan reng oreng. Citung betok benaben. Bade saya wali lebet tepaan sepeh sarasar mongkur. Dadi minta izin dekareng bine ajudan. Keng bine asisten to ya dan campun sampian nika bade kiai wali siapa nyamana Asy-Syaikh Al-Waliyil Qutub Syekh Abi Yazid Al-Bastami atau Al-Bistami sebab Ad-Dhabit benebus tapi Bastami tuh munde iya soro lebu bain roh ke dalam oh langkok lebar kanan nih kan wengki yai sareng sahibil bait sahibatil bait tuan rumah soro lebu ke dalam maletak bedayade banyak orang ekaling kain oh iya nak sekelang komun kaeti maghrib ngampung ngalaki saja deng kok ngampung salat mari salat pon mari salat sunat apa wiridan apa arak ruah ya sekemenye ya yai ajunan kak kamaah ben ajunan lebu kak kanto napa keng lo kedeng kaula perlu apa nek kok apa jeung keng yang kok teronge nepadina semalam alhamdulillah yai takipun laoning tolesan iya nek 200 dinar padahal Syekh Abi Yazid Al-Bastami tak neku obeng sama sekali cuma dari karena hal kain to le 200 dinar nek ijo engko majer punten mun ajunan yai gratis
Olah oleh barokah ajunan ku lepas tambah. Laris. Ya muntah ningjak tina. Keng cuma bersyarat singkat bingkok. Lepu ke kamar, jak ngaton kangkok. Du calen kelampine kaki kapti. Pakai nak. Aduh, alhamdulillah yai kesusu jan. Pantap buka colon. Terus mari ni kayai tang jubah angkui tang surban angkui. Kok kau santo engki sekelangkong aduh sampai ebri ba kok malia sapo jeri yang ngara on mari ne yon talaki surban ri angkui. Mari ngangkui surban yai ka intok tepegeh. Lebu kelbuan bener tepegeh mati ya punten. Mulai dari cetak serasana panas, pas celep depak ke ate, seger seolah-olah katon suarga. Ada nggak sekonek seolah beda suara hatif. Kaki munta ambu wakan nengah bebe neraka jahanam katon. Kaki mun ambu ya ruah suarga. Akhirat lebet engar sana kiai kain tu adimpok. Nangis. Senuk dia. Apa mek nangis nek? Yai tadi panjenengan ka kanto bene parlo napa yai keng nyabek barokah. Alhamdulillah kan mangken kula sompa yai. Kaula ampun tawal juala. Iya. Singkat yemun pacede ye nek maran bitang joba kok mau lialanan berarti hasil tujuan ria terus haki ibadah engki yai tu sara jengetin lak neraka kuliyai iya bukan nak tang surban punten yai ula cen lepa ate marke surban bi joba sampean lepleman yai surban akala aku ula teti kiai ne soro kausan kutang mulai daya kengun saat pidato cek beamber ya dikit tahu cerita nengak jeriah mas muslim surban kalabul macam dikit muntak keluar kuntun aja abu ada dek barakan sekali mun ngalak tang surban bene barokah ya dek remah ampun dah kain tole baru kana panjenengan kakek demaah tak langkong ka eti le kain to ngabang moro elang reng bine kain to Rob Nazari radhiyallahu taala anhu mesem Sayyidina Syekh Abi Yazid Al-Bastami cerita arwah reng bine yang kak dadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala barokana bu elengkiin ban eketojuin sekejap oleh Sayyid Abi Yazid Al-Bastami insyaallah mun tak kelero Imam Taifur bin Isa atau sebaliknya Isa bin Taifur insyaallah Taifur bin Isa kunyana Abi Yazid Al-Bastami jak kebeter panjenengan hadir tok sokor pancingan yakin ben husnil i'tiqad Mbak Abdullah insyaallah ben yakin waliyun min auliyaillah muntir aulia barokana ki bode tungeng kariptung are bene kiai bene wali bene napa keng tek tungeng ngagin iya makane ngabidatu yo tu ngenyek sih apa kaya laku deh le are rahasia perusahaan enten kaula ngeman betoh sebanyak wazifah sebekal ebecah aurat wal qiraat malam makin karena ten kau lesam anwa taatan de ka hadratus Syekh Ki Abdul Hamid cuma kainto se bisa ya toraki estona atulit ben seeran mas muslim sambian bede kumai seeran to de tepak mangken yai bene kaula nolak keng cangkolang yai insyaallah lain hari bae seorang yai enci sika dinto pemator banyak koranga ten kau lenyoon pengapura aja kancai ki sekala naki mantir le barokan mbah Yai Abdullah
ila hadratih al-Fatihah. Al-afwa minkum, Allahul muwaffiq ila sawa'id thariq wal musil ila ainit tahqiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memakom neka lanjut Mawaidul Husna dari ajunanipun Kiai Mujib daka baktona dan kaula ataraki. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana min atba'il ulama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal habaib wal masyayikh, dak setajah habaib serabu tak bisa nyebut tung situng dalam beda Habib Muhammad bin Salim bin Abi Bakar ben setajah habaib serabu sebadan kaula muljaki langkong-langkong selerana Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Abdul Hamid bin Ramaguruh Mbayai Abdullah sebadan kaula muljaaki sareng sedejah keluarga zurriyah dari Hadratus Syekh Mbah Yai Abdullah sebadan kaula muljaaki, para ustad, para sepo, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Nyoon seporah abdinah tak bisa mau idhoh semau idhoh neka kiai mon kula wakil bupati para rabu abdina kun caman mator padah sareng kiai muslim abdina hadir kak dintoh tabarrukan de Syekh Kiai Abdullah. Apa-apa kulah termasuk kagum dek Kiai Abdullah. Lambe kula ki sekolah dek Sidogiri kelas 5 ngantos kelas 3 lulus Kiai Abdullah engak kula ngaji dek Sidogiri. Lan nek ajalan dari timur, sepedana sahabat yang timur, ajalan istiqomah sepengetahuan dan kula. Bekto kak disa, sapa iku? Kiai Abdullah, ono pacaran. Kula juga ngaji, tapi menabi kilaku kula sekolah Kiai Abdullah ngereng ngaji insyaallah ikhya menawi. Padahal la sepo ki norok ngaji. Deng kadang mun mangkene ke gus-gus deng kadang tero alim tapi ngajine setahun pindah. Setahun pindah pole dak Lirboyo dak Ploso seapalne ke bis jurusan Serbajar Kediri. Ulama-ulama lembek neka luar biasa. Imam Syafi'i neka
ngaji dari Imam Malik sampai sedah Imam Malik kurang lebih 16 tahun. Imam Abu Hanifah tak langkong umur 2 ekor nekena jadi orang pengusaha banyak pese pengusaha sukses nanging Allah Ta'ala muka abri hidayat ngaji mulai umur 2 ekor sampai umur 40 berarti 12 tahun dek guru situng Syekh Ahmad Kiai Abdullah ampun sepo tapi ki ngaji ke situ gini. Engki kiai. Napa gagum kula situng le sepo tapi ki pakun ngaji nyolok dari pajaran. Le dadi kiai ki ngaji. Kiai Munib Kiai As'ad kula ki nototen ngaji dek yai imam. Kula bektone ke kelas situng sanawiyah kula menabi kilaku ngaji dek yai imam Yai Munib bin Abdul Karim nikah ngaji dek yai imam padahal leteti kiai Yai As'ad ki ngaji dek yai imam bin Tohir padahal Kiai As'ad leteti kiai mubaligh terkenal tak langkong para Rabu. Napa baru kena ngaji makale sepo istiqomah ngaji nah potrah nah zurriyah nah jadi orang soleh jadi kiai mulang ngaji tengalen zurriyah dari Kiai Abdullah almarhum Kiai Kusyairi jadi Kiai Raja Kiai Muslim termasuk santren Kiai Kusyairi Kiai Khalil keduan putra Kiai Muhib keduan putra bine ning Ais dadi mubaligho bedeleng Probolinggo dadi mantune Kiai Miat Kiai Masyhud andi putra Gus Akib ngaji napa barokah Kiai Abdul kula tak banyak matur teretan toreh reng sareng kula tak mau idoh ke ngajek reng sareng mon kula panjenengan tero anak kula panjenengan dadi orang bagus cokopen rezekina toreh ngaji toreh ibadah salat 5 waktu berjamaah noro ngaji ke ulama ke kiai contohnya guru kula panjenengan Kiai Abdul Kiai Khalil kita pate sepo sete Kiai Masyhud kita pate sepo tapi anak langsung bisa nerusaki alhamdulillah jadi tokoh jadi panutan kebutuh di masyarakat benekun Pasuruan sebutuh dek potrak turunan Kiai Abdullah Malang, Lirbo, napa Banyuwangi, Madura, Wanceng, Kiai Masyhud, Wanceng, Kiai Muhib. Alhamdulillah. Nikah barokah Kiai Abdullah sampai sepo ngaji ben istiqomah ben boleh ibadah luar biasa. Allahumma amin. Kula tak banyak saya aturake. Kula termasuk ke pengagum Kiai Abdullah. Karena napa? Zurriyana Kiai Abdullah pada jadi orang mereka orang sebanyak manfaat mantar moga kula panjenengan oleh barokah Kiai Abdullah, oleh barokah para ibu nyai yang kita hormati. Nikah tinggal napa Kiai Abdul Hamid kare Kiai Abdul Hamid putra Kiai Abdullah Kiai swarga mantar muga Kiai Abdul Hamid paringe sehat lanjang umur. Hadirin kula ngajak ke panjenengan anak kudu nyare anak kudu madrasah
Maka sekolah SMP, MTS ke laku siang wajib madrasah. Mun lulus ula madrasah ula utaba ibtidaiyah terus lagi dak tingkat usta wajib sesuai peraturan daerah Pasuruan. Pak Bupati telah ada peraturan daerah anak Pasuruan sekolah SD, MI, MTS, ben SMP sampai lu banggaan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Para Rabu namung nikah sebisa beden kaula aturaki kula tak niat mau idho napa boleh dalam akhlaki Abdullah kula termasuk pengagum beliau. Kiai Abdullah, Kiai Masyud, Kiai Kusyairi, Kiai Khalil nikah le apolong pun sareng Kiai Abdullah sareng buhunya apolong kapi apolong pepolong bi Allah Ta'ala alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatna min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahid. Mun puter panjenengan lulusan Dukaton, lulusan Sidogiri, lulusan besuk ben ponduk lulusan ponduk ke Khalil, ponduk ke Abdullah, ponduk ke Abdul Hamid. Insyaallah mun puter panjenengan bisa molang bede madrasah, molang abina akhlak bede neng SD atau SMP. Insyaallah panjenengan yang kak derajat polena anaan bisa molang akhlak bagus ilmu kelako kula panjenengan oleh ganjaran yang kak derajat marga anak andi ilmu ben amal saya. Allahumma amin. Sekak dintoh kurang lebih nanya on sepore sebanyak tak lengkong dek Ramaguru Kiai Abdul Hamid bin Ramaguru Kiai Abdullah kula nyon sepora nyon eti wala naki narosaki beda ngaji juga ke wakil bupati tak yang kudu tetap ngaji dadi kepala desa moro tak gelem ngaji dek kiai iki apa kok repot tak oleh kula tak nempaten rumah dinas kula pagun beden pondok Al-Yasin tetap molang tetap ngimamen kula alhamdulillah nyon dua mater pada beres pada sehat Allahumma sekak dintoh kurang lebihnya nyon seporah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. أنذروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجولكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب راقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لكيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأنفله يتيما وهو طاهر وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه فانتزل العرش طربا
بشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في التمام حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله اللهم صل على محمد ومولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيك صلوات الله عليك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد مرحبا مستمر لله سينفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين في كل حمد مرحبا مرحبا أيا سوره العاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا في أهلا بك إلا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد اللهم صل وسلم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله مستمر يا الله كل حين يتجدد
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wa manna alaina bil ittiba'i li nabiyhi al hadi ila al haqqi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al khaliq al karim al mannan wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي خصصه بالحب ونعمه بالقلب وفضله بالعفو والغفران. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد مشايخنا الكرام والمختارم برا علم برا علماء وبالخصوص لك حضرة الوالد Kiai Hamid bin Abdullah Al-Haj sekeluarga moga-moga beten kaula ben panjenengan guru pula beten kaula panjenengan paring lancung umur sebarokah sihah wal afiyah amin Allahumma. Bancukan dekat para habaib saya tak bisa beten kaula nyebut situng berhitung namun tak ngurangin rasa hormat beten kaula dekat para ajunan setajah sobung boleh tujuan beten kaula ben panjenengan moga-moga oleh barokana habaib oleh barokana kiai oleh barokana maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban moga-moga beten kaula ban panjenengan iya qasantrinah ba Abdullah bencukan moga-moga oleh barokana ba Abdullah sekalian amin Allahumma amin. Awalan beten kaula ngaturaki ibu-ibu syukur dagang rasaipun Allah subhanahu wa ta'ala seka dima Allah ampun aparingin dekat beten kaula ban panjenengan paringin kesempatan kekuatan bertahidayana sehingga beten kaula ben panjenengan bisa hadir berneka di majlis bisa ngerayaaki bancukan bisa maulidin Nabi acara pentahun moga-moga acara sekati penekah bisa terus ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin Allahumma. Ben nomor 2 salawat ma'asalam tetap acuraaki dagang ngersepun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuan beten kaula ban panjenengan badaaki maulid sobung boleh kecuali nadah syafaat mahabbah nadah pitulung dagang ngersepun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben moga-moga kuaku bernek tina kiamat bakal bolong akapi barang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin. Nomor telo abdina selaku Ismil Iyal epakon kelaban orang sepo batuan kaula selaku tuan rumah otaba atas nama keluarga mator ibu soon dekat para ajunan baik hadirin maupun hadirat si hadir berdekat di majlis menabi bedelengkian otaba napa bain setak keraktuh dekat pengkiri panjenengan otaba jaminan otaba napa langkong dekat para habaib abdina al-fakir nyon ibu-ibu pengapora tinggi bencukan abdina atas nama keluarga lain Hadratul Jad Bah Abdullah bin Umar moga-moga setajana bakal etrim barang Gusti Allah amin Allahumma amin. Nikah khal beten kaulah bene ngakholen dekat embah beten kaulah tok akan tetapi seiya kholen si pertama yang kikadinto Bah Abdullah bin Umar si nomor 2 Bah Muzayyanah si nomor 3 cukan Bah Hakim si nomor 4 yang kikadinto Bah Husna cukan dekat duriyana setajah langkong dekat Kiai Qushairi Abdullah bencukan Kiai Khalil Abdullah bencukan Kiai Mashhud Abdullah Kiai Subali Abdullah dan Bik Mas Kufa Abdullah setajana santri-santrina
bencukan ngakhalin dekah almarhum setejenah orang sepo beten kaulaban panjenengan si ampun atinggal umur. Moga-moga barang Gusti Allah paringin rahman ben rahim kawapurna pecumber barang Gusti Allah seteja amal-amal cuban barang Gusti Allah sepora amal sesai ikratuh monggo Gusti Allah terima barang Gusti Allah ben moga-moga alam kubur baringna riyadun min riyadil jannah amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pun engki gak dinto qiraatul Quran bitaghanni sebakal elantunakin bakal sampaiakin kelaban al Ustaz Anwar Zain ela cuaki lanjut kelaban Yasin engki gak dinto bakal bacaaki kelaban akhina fillah walillah Mas Akib bin Mashhud Abdullah Al-Haj bencukan tahlil Kiai Abdul Halim doa terakhir engki kadinto Yai Makhrus menabi ibadah lanjut lagi daka acara selanjutnya pun engki kadinto qiraatul Quran bitaghani bakal sampaikan Al Ustaz Anwar Zain alaika falyatafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون.
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الفوز العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ممتاز أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران إله إلا الله من الله نرجو اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على الفاتحة
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هللنا وما سبحنا وما استغفرناه في هذا المجلس مبارك هدية واسلة ورحمة منك شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل